Kumzlo inavi, haki, jerkaki, agezani tsala, katanikini nom kupungu. Ayeghiqha zam to Sutsa Kithe akoto kami pisni. Haki toku asazani tsala lono, zinu Sutsa Kithe no pikiuno. Ukraine gaku President Volodymyr Zelensky no azasikiu kilono. Ukraine gaku wishimi okono. Panong gaku air defense system wishina nu peitono. Russia gaku wishikiu, Su-35 EPQ, kungu chekilono vekamba vitse ibi. Eno tie tupulani tsala inakelo ibi. Itagi, zinu Sutsa Kithe no pikiuno. Ukraine wishimi okono Russia gaku Su-35 wishikiu, air defense system wishina nuna vekamba vitsikiu tipo ye. Russia gaku wishikiu kotolo igona akumto ko ibi. Ena agushikiu tipo ye 4th generation multi-role fighter ke ipi kuchani ipi. Ena agushikiu hipako ye Russia gaku Sukhoi company ko nomla phel ke ko ipi. Ena Russia gaku Su-35 gushikiu hipako ye guka $90 million me shani ipi. Ena tie India gaku guka lo krol akhets ni ipi. Ukraine gaku gushimi kono Russia gaku gushikiu Su-35 kungu chekilona vekamba vesikiu tipo ke ye Ovekiu pini dolon, Russia gaku gushimi kono, Ukraine gaku capital Kiev pogilon, bom tomo vesikiu gongno ke ipi. India.com Sutsa Kithe no pikiuno, India gaku Rajasthan State, Jodhpur pogimi, aje Princess Shivranjani Rajye ipikiu ye, bank account la guka krol katani mukukini show ani ipi. Ena aki kije room, akhe ktuno, lobiditsni akiu lakige ani ipi. Eno liye apnum pe lopungu shivai ipi. Ikimu liye klan kiu kapugu shichamoy ipi. Eno lino ki jeye Umaid Bhavan Palace ipi. Liye chertoko lotsni bidim pe sagekhe mukukini tsalalono punu. Eno liye akakau gach singho. Kakaliu hemlata rachye nunga ipi. Amhakhe toku takani tsalalono. The Hindu Sutsa Kithe no pikiuno. India gaku Manipur State Central Bureau of Investigation kono meite arambai tingkol galami ko dola sakpeu lakhi Asham Ranan Singh ye takani tsalalono galvai ipi. Asa Kithe no pikiuno paye ovekiu tsalalo police head constable shichekimo meite mi kongo ku kizo mi kono agusha kiu hipolo pare to khona akwaye kumolono agushi chekiu gongno paye katani kininam kupumpe reko khilono paje ikiveno Police Head Constable Shimovai ipi. Eno ado kamitiu meiti arambai tingol galami kodolo kisuve ipi. Paye apnum pe lobdits goshani ipi. Eno pana Manipur State Capital Imphal phugilano hua kilano Manipur Police ni kono pak galvai ipi. India gaku actor Jekipimi Shahrukh Khan nipu Gauri Khan no liu staff oganguno Maharashtra State Capital Mumbai phugilo 2 BHK apartment kila ngochekiu me akhila huka lakhi Katanil shigapungu tsuchani ipi. Eno amesa na ngochekiu ki tipolo liu staff kono ngochekiu me ampe kutuk tolo tsinishani ipi. Eno aki tipo ye square feet akhets ni na mukupungu shani ipi. Eno lina liu staff oganguno aki tipolo ngokiu me security deposit guka lak bidino katani pungu tsavai ipi. Amhaki toku asazani tsalalono India.com Sutsa Kithe no pikiuno katani kinina mukupungum pe hipola Ayeghiqha agaku akhena lotoku ktudolo akiniu shakiu the richest country in the world shakiu no Singapore haku ipi. Eno tie worldatlas.com Sutsa Kithe no pe ipi. Eno Singapore gaku ye kagini lage igona kinimi gaku ipi. Eno high income economy vechono GDP gross domestic products capita PPE Ayeghiqha agaku kumtsungna akiviu shani ipi. Eno Singapore gaku ye hidi kishi lage ngo infrastructure eno akipi lage eno ashaji tuchotikiu eno public service kumla loye agaku kumtsungna akiviu shani ipi. Eno akiniu no the second richest country in the world shakiu no Luxembourg gaku ipi. Eno Luxembourg gaku ye banking o finance sector loye agaku kumtsudola akiviu ke ipi. Eno gross domestic product loye kumtsungna akiniu shivai ipi. Akutu shakiu no Ireland gaku ipi. Eno Ireland gaku ye chiritoku lotoku pumpe lono katani kininam sinimpe tolo igona kumlomi gaku kimu igona kinimi gaku shilvai ipi. Abidiu no Qatar gaku ipi. Qatar gaku ye Middle East lo agaku lakhi ipi. Eno Qatar gaku ye
major petroleum ngo amiz kataw ga no ego na kinimi ga khu lakhi silvai ipi apungu na Norway ga khu ipi Norway ga khu ge petroleum ngo amiz khami ga no ego na kinimi ga khu silwe ipi amhakhi chege agizani chalalono the New York Times post sa Kithe no pikeuno Israel ga khu gusimya kono agizani chalalono Yemen ga khu hodeida phogela asuka kungo alo bom khami vesvetse ipi klena asuka kungo alo akha chek to mo ship sawai ipi klena akhoto nemga khami ge ship sawai ipi Israel ga khu gusimya kono Yemen ga khu hodeida phoge suka kungo a levet security po ye houthi ga lamya kono ovekyu pine do lo Israel ga khu alo missile khami vesvetse kyu gong no ke ipi amhakhi chege agizani chalalono The Hindustan Times sa Kithe no pikeuno Austria ga khu grass phogilon BORG Joy Air School Senga se high school ki pikilo age zani chala inakhe ai che khakhe khake lon alka ki pemi lakhino sleno tim kosho alka vetkus vesikilo tim tache rekhbitivai ipi en timi zave ke hokum ziye shiki pivikila ngwa khani ipi ikimo alka ki pemi tim vekhbitive ki tipo ye khu ke lapismo etare Austria Press Agency sa Kithe no pikeuno Austria ga khu phuge kiji kamzu dola grass phuge hipo ye akinu the second biggest city shani ipi eno aphuge hipo ye Austria ga khu kipelaungo klolau kma dola aphuge lakhi hipi eno aphuge hipo lo timi lak thu so gna cheni ipi Ukraine ga khu gusimya kono Russia ga khu Su-35 gusi kiu ship sabet kiu gongno Russia ga khu gusimya kono amkhul ke launo Ukraine ga khu capital Kyiv phuge ngo Odessa phuge kmalo itage drone bomb to mo vesvese ipi panongna drone bomb khami Kyiv phuge lo vesvese kiu lo timbidi izave ipi panongna district chigilage drone bomb to mo vesvese ipi Ukraine ga khu President Volodymyr Zelensky no pikeuno Russia ga khu gusimya kono new Ukraine ga khu Kyiv phuge ngo Odessa phuge lo drone bomb vesvese kiu te pakoye akikihilo akhek thuna chigipungu ipi eno Russia ga khu gusimya kono Ukraine ga khu Odessa phuge suka kungo a hokam kha kolo drone bomb vesvese kiu lo tim kini vekhbitivai ipi eno timi thopung so izavai ipi Odessa phuge mi kono pikeuno Russia ga khu gusimya kono new Odessa phugilo drone bomb vesvese kiu ganguno drone bomb ga ganguno timi tomo zhum lave ipi eno putho sala amloi me khave ipi eno drone bomb kamba kiu lo na amingo amji ipe kiu no aphuge kamze chive ipi BBC News sa Kithe no pikeuno Russia ga khungo Ukraine ga khuna agusha kiu hepolo Russia ga khu gusimya kono Ukraine ga khumi angka lana gal veke ko dolo timi chigso so ye Russia ga khu ko kila kha tha pe pa phe ipi amhaki chige agezani chalolono COVID-19 dashboard sa Kithe no pikeuno India ga khula COVID-19 kse gal veke mi ye akikihila timi katani tso aketa cheno chigso shwai ipi agezani chalolo likhino COVID-19 kse gal veke mi ye timi akhek thuna mukubidi ipi NOTA Ministry of Health and Family Welfare kono pe ipi COVID-19 kse ganguno tim ktha akha ka have ke ko dolo tim lakhi ye Delhi phuge mi ipi eno liye apnum pe hloto ku sikeu lakhi ipi eno liye COVID-19 kse likhi komono athu aloshi shamla kyu kse lakhi eno amjilo the kse galve kimi lakhi ipi eno lakhi no Jharkhand state mi tiptimi lakhi ipi eno paye apnum pe hobidi bidi ipi eno pagi COVID-19 kse likhi komono pneumonia kse eno hypertension kse galve kimi lakhi ipi eno lakhi no Kerala state mi tiptimi lakhi ipi eno paye apnum pe hosni to ku sikeu lakhi ipi eno pagi COVID-19 kse lakhi komono diabetes kse eno hypertension kse eno adoksha kidney kse galve kimi lakhi ipi ishu sa Kithe hipado nongkam jishkim thi